To stvarno nigdje nema. To stvarno nigdje nema. Ovo je grad Podgora, a u njemu se danas održava miting Drpesa. Pogledajmo kako je na ulicama. To stvarno nigdje nema. To stvarno nigdje nema. To su ljudi koji ništa u životu ne čuju. Ajmo brže malo, sad će Đilo, inače mi majka bez posla ostade. Ene. Bez likovica ni bez sve, to su čuljare jedne, znate. Kratko života ti, kako se ono bješe, gdje ono imamo ono kod onog mesara, ono gdje ono imamo onaj popust, ono, znaš Prcko? Perice, u programu smo Perice. U programu, ništa, dosta ćemo. Dragi naši gledalci, uskoro su izbori u našoj lepoj domovini. Uključit ćemo se uživo u prenos promotivnog skupa najjače partije Drpesa. I na trgu su se okupili Drpes birači. Đilo, be! Đilo, be. Đilo, be! Puta ćemo ih pobijediti i završiti zajednički život sa njima, nadam se, za sva vremena. I na scenu izlazi 2 metra visoki Đilo Mukanović! Bravo! Sude, glasajte me, jer glasali ili ne, ja dobijam izbore. Kako i ga reče Britva? Meni je ovaj Milo pravi, gospodin. A jes, krade se. Ono, nije on kriv, rovi oko njega. Što si Prcko dobro lozu ispeko. Reže. Pardon. I završio se miting u Podgori, a Đilo i drugari su skoknuli do Ludve da se malo opušte i, naravno, provedu. Đilo, kralju, stisni mu malo gasa da ne plaćaš ti gorivo, kralju. Besko, ali ugasi taj tompu se nas poguši kada je Đilo suzavac bačio. A da neću plaćat gorivo, dok me ovce plaćaju. Ho, 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 ho.